Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Na benta ke jingkuli ka jingsio ka barek but pila bandai group ban kuli da ka education loan. Pila aruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Hakashipau trik jumang arjar alpulai la plipat ba yo mau kerteng bansa kan mau ya ki khatwe ngot ki nongseng ya ka nong tulu higher secondary school hakajing shisha ya uniu mau kerteng la thmu ban pli do Dr. Didi Lapang ubade we ni ki nongseng ya ka ni ka school nei namar ka jingbam khlan kamet shim lala banwan ma ya ka binta jong Dr. Lapang la shim no do MLA ka nong po uba Meral Bon CM komu kongsan ban pli yo uniu mau kerteng wallau Dr. Lapang shim lala banwan lawan ban mi khmat nakaliang jong u daga kong banda bla kaksiu jong u kumban chupen kan mau hang ni baya kani ka skol la seng haga hinru trek urumphang khakhandai spa prapo lagi khatwe ngot ki rang ba jong ka thain du bhai katau Dr. Didi Lapang uba Nipson Linkring uba Wonderson chla mat phrangot ki weipat ki bomdon chu menta hasla jong kani ka perthai ki phrangot ki bla khla no ki de uba Friendly Money ba Prince Singh CM ba Kishan Umba ba Nursing CM ba Clinton Maupnyang, ba Wenli Matong, ba Violinston Renshong, bat uba Dillingston Supai. Yau mau kerteng bansa nam yaki, la penyang hagani ke skul. Kedai sebentar, ini kepat ya i Pak Balajid Rani, MDC Badan Burom Jengi, in sebaban piang yakini jing ais ngebah jemi. Sang kemudian lang orang snow dan kami kipas kai sim mereka or dan ambil dengan sak kita mau pun pensak burung yang ginong seng jom mereka Ini ketika masjid ini kubur kepala Pak dan di Dr. Didi Lapang ulung former Chief Minister ke Kerkar Meghalaya buat unong seng berat ba jung ni school jung ni
hamni ya kebetik kerteng kung kenong flu secondary school dengan pulih kini ke masjid dan ni ke kubur ke bailaan apring jungi akan ni ke por Office of the Dr. di Lapan former Chief Minister Meghalaya Shalom Mulding lawan Lau Cima Selong Etet Siposan Arajar Arpulai Jing peli perda ya umur sa jingkan mau kerteng jung kinong seng bat nong sedang ya kenong flu secondary school diwan umden area Rivoy district para nong sekriyo paiwa kamtam ya kari bat gejai pendrio hapo jung gejela bi jungi ngasuk men sibun banyo kene galat ban peli perda ya umur sa jingkan mau jung gitu kiri pro perkat kibal tresi tom ban pun urlong Bapak mundur ia kini kenungkluk secondary school diwan Indian area Rivoy district kumni kumba kalong mentah sejingwan kensan gejingsi tersor silong hagitiya ulala kalau tak ia ka bormet bat ia kayat tayeng bidunga namar kata ngamla banyadan rekat lang beti hakani kesni sa jingken ma subha tokin om yusnewi ia kini Aku program bentagasni kesiposan Arajar Arpulai Kilabu bentayanga u doktor di Lapang kum chief guest badi lokal MLA jumpi u merobun scheme kum guest of honor kumta kenangkan omdon gijingko bat bag program kenyat be cepran kumbalai penbe ngala IT how lokal MLA ben safety ben penyat ben pendek program kumbala yubu namar kata ngan omla ben poi ndre ngalapa dai ikom dami banda bla bagi kot i benda i belum iksiu junga ben nikmat yang nalor jing i benda ngalapa ru ia iba OS long score kumbai ti iba lang iba dei vice president yung governing body Rivoy College un pendek un pendek yang PhD degree apa jung news name Arajar Arpulai ulong rukum ju secretary general but managing director jung Dr. Didi Lapang Foundation ni ai kijing kurdo bagane school kenaya sepra akaban ai kijing sekri batam but ban sei kiru krau naka banta kalawe katain kumju ri jala bi juni nges kemru ba ngandang yo kalat bani siam lang berki hakawi gesni kabo blame dan ibit benu ini asla perke na ai ko blay kamtam yo MLA ba merobos im mo penya bajarap pendak ya kene ke jingan adu ko blay sibon Dr. Didi Lapan nak bentar tuna bania donlang hakane kepor jadi kenal tu kikum ke school MC bala juk kenal ban khot ingan kepor sekepor dan janhi bila donlang hangne hakane pli ka boleh hangne mahek di lapang donlang kepor bat ngar donlang bat samantaro bat nasu janman ki program tu kam kerpang
ke school kala kot bat ken mau ban ya don lang hanya ke por bat ni kerben begina don lang cuma nakalian ke school macam nak South Lights jam kading syakri juga hakane ka time ke juni bastang hendak senyam nila kerja saya kata ke Golden Jubilee hendak ke Sanpusnyam bat nyangik bah kata ke Sanpusnyam ru dibuat niat ke school kin senang rakyat ham crowd susu mah Sanpusnyam juga tindak bat si ni nang don kata ke por ban wan yang pasaki kata ke por baru haka pakai idon ke jing sedang idon kano ke basulak ban mi lah kami don jing sedang be mobile don jing sedang don unong siam ke mobile ini di pesawar don unong siam jumka kajuti ke bagi power don unong siam jumka ne supi bagi song tar ino tiara baridu idawai da shinru ikor kibor don be unong siam Kelam unong siam kamla banlong. Kita ni ka sepuluh mimla berkelet don kita kinong sedang, kinong founder, kinong sedang. Kembali imenta, la ai ka burom siya kita kinong sedang. Hoy, midon ang nestang layur doktor di delapan i script pergi dini i debu sela bat i member i option bat option bala don lang mereka wekin don su. Mereka ai kiru burom lengba kini ki kun kiksiu kiba persaju ki kibawan bersim ia kena ke burom hakane ke seni bat ngangit bah ka dinglong baken jaman sim le si mula ju i mengi ngidon kado maki kidon ta kamen sim kidon lang hangne ngatrai da keding temen aba ma pi ke school ki mau ya ki sempet maki kidon lang hangne mengi mula ju i ngai maki kidon lang teman banyu i ba mangi kilong din ni mau burom ya ke break sitong ke joki lempet hakine ke sau pulai sinam di balayat hantam haka basdang itu kibla seng ni ke school bela do kti haka ke pot ilamat bun giting le tenu bun giting jingbet hantam kuno bantu biang sekarang ke school jadi siu ya ketulok hantam ye ni ai kuble tu bajing ruai bakila ruai lakta ya kami simbu jonga but nangit umba pi ruai ba kanita dong kan kiu bakanya strong sha katong ningpong ngako ban ai kuble ya ka school bela bu ya kanika sni Papan pen sak kan mau ya ki danger jong ki not senyang jong kani kunti founding members lani laban ong kinong sedang ni kinong seng jong kani ka school kanong to higher secondary school ngwa ban pan ma ba ni la kamslem kan dia mene namar ba ni sakut ashidong kajing block ka ko please result ya kajing chitom jong ipa ye jonga i Dr. Didi Lapang iba pi ju ya pat i mahe ila ibit ban pha yanga taksir jong i ban wan mi kmat haja ka jong i da ka jing snow mu bat burom ye pi baro ngasno kamen shi ka dei ban ya don lang bat pi ban yeng ha kani ka jaka ban kren ki sembo jing kren ba i ila putha yanga ban kren ha pi I Dr. Didi Lapang iba pi juyektip kum i mahe i ai kuble kalpang ya ki parlok nong seng jong ka school bon na pleng jong ki kim shimye don kat lang bat ni ne ko le si ki ba ying ki ba sen jong ki don ni apa yang so pa ya ki kunjo pang ai kuble kalpang ya ki founding members ki don bat ni ne lain wood ki ba ya don kat lang bat ka i jong a ban ya seng ya kan ka school kalong kani ka school kalong ka jing shakri ka bakrab na ka benta ka dong but ya ka shnong pintu ya ka time he barok away but ida next time ba ka school kala ban pinmi ya ki kena ki ba tibet ki ba start haman la ki ya la ban
lakalong hakapuli puti nika sports nika tem kaput karwai kasyal but kiwi de kijat kam tiba don durom hakatan riboy ni jusyam badon bun ikon samla kinthei bat shenrang tiba don kasap kapong but kiju yan say nakapor shakapor lakalong haka sports ne haka tem kaput craftsmanship lakalong hakashna yaki tiar tem tiar put ri jing ri than jing than kung kasabi ka than nile ibon hang idon ki long kai be sem yaki ni ki jing than jong dong shani but nga ju yak git but bet di nangka kisap kitalan but la shu banda jer ka tenglo di paro but ngangit kani ka school lingba kan jingyalam jong principal, vice principal, kinong hikay, kinong kitkam, kinila ban sandur, ya kini kikena patwanra, ya kalawe kawakanay, nakabenta jong ki, pakila, banyeng, halaki jong hija. Ipait ikintu yikinong hikay ban tre shitong, tre hok, bor bat museum, nakabenta kini kikena, bat kaburam kanong kachong pi. Ngangit kong blame, ay haki ya kajing sta, bat kajing syampang, bapinya lam yaki, akalimpi, siya kajing job. Nagkarmen, bait-bait, kumbanga layok snow, kami kaskul katatap, sa putras nem, nadak jam, sa putras nem, bat saat, sa pulay nem, but sa kandiat, sa katuk anis nem, pin siya jam, siya ka golden jubilee mo, laban on ka. Sun post nem. But ida ong ba ngangit ba kanang roy nakapor siya po nakisnem kung ba iyo imenta. But ngangit bi pa iyo inang yo bo but ba inang yo biyang kalat ban bandon dapat pi hakaban syakri yaw pat ba jong kathan riboy unjuru ya kajilla ba ite jongi nang ye ken mau ya I haki jing duai jong pi ba inang yo bo nang yo ya kajing kwat shwa bangan shong na snow day ban ai ku play pang sa sisi ya kanong tulo high secondary school bakala ai hangi ya kanigas ni kapagkerpang ban play perda ya umwat sa kan ma ya kinong sedang but nong seng jong kanika school but I bakajing thos ni but at home jong pi baro tanong kabajo rishibo ngi penpau kin sungu ka bakrau na ka benta jong ka managing committee hebor koi ya ka bala kan mau ban penlong ya kene ka program ka bakerpang kan mau ya kini kinong seng ya kene ke school na du bal seng ya ka hak handru terik urumpang jong ka sedang kat kendai spa papu kilaingut kirurang ba kirang dar pedeng jungi hidup mentah imahe doktor di lepan iba nipson lengkring ba iba wonderson celah kiwi ki bamdon rengkat subat ni Pak Friendly Mani, Pak Prinsing Sim, Pak Kishon Umba, Pak Nersing Sim, Kelington Maupnyang, Wendy Matong, Dionington Renshon, Pak Telington Supai. Ngisuk biang-biang nalor jong kiniru kidangdon. Kiwei pat, kila pendai ki rangpa, kila pendai ki longkbi, kila pendai ki samlah atau kopor, tangba ki beladon ke benda, berperlong ya kene ke skul kubni kumpakalong. Misoban ay kublay kerpang na komentajeng kini baro idon kibalayan no senyang lengba daga met pat kamensim kajing ay buj ay bo don kibalayan no senyang lengba kajing ay ban kersan lengba kapisa katengka ukuba ukau betui kajing kersan hamdam ibahe doktor di lepang ibadan ka benta ka bakrau ban kesan ban support ya dari sekolah
kumbala kren kirang ba syakman kapuli keputi kade ke kongsan hadu kata-kata bat kemensim kebadan ha i mahe lapang ban syakri ya kade ke dong bat kathan ke jungi om tang hanong pok konsensi dei ke tham ri boy bat ke celah he barok kowe mahe lapang ilade i prominent figure ilade statesman ilade orator Ukraine ubah kejat pendiri ujungi ke pertu. Ibadan ke jing posliu ke bakarpang. Na ke bentar ke pulit putih, ke kuat ke kiak, ke kiwi-kiwi ke bentar. Dei nak kenau jung ke jing posliu ke jung i, baga pulit ke putih ke dei ban yen hagi di gidong begitan. Di school ke dei ban yen, di college ke dei ban yen. Dengan tak ada orang ini long kumni kumangino. Martin Luther King Jr. Udon gejing pos ni uga bakerpang. Ban penlong ya kidoyong ha Amerika ban yarangkat bakidoli. Kejing yukun kejong Reverend Martin Luther King Jr. kamdi kabusuk. Kejing elek jong kamdi kabusuk. Agas nem kat kendai spa Andrew Pulai. Karena gawe ni kijing keren ni bapam nam kejong uni. Reverend Martin Luther King Jr. Kata kalong kabawong I have a dream. Agas tin paren. I have a dream that my 4 little children will live in a country where they will not be judged by the color of their skin. What comes after that? Ikidan sibun ki jinduna, so pan maaf, iki kimi ki paru, lah ke school, lah ke college, no, kidan jinduna, kidan sibun, kalau anda di classroom, kalau anda di kompikai, manang sedang di jinduna, kidan don sibun, so bahapan nom snow dan ringi snow tu biang, bagi por ke banwan, lagi jing kerku kidong beli, lagi jing don dekat ke blessing ke jing kerku kidong imahe doktor ke di lepas, ubala ju senran. Ya gani gadong katani. Upala ju sendan yang asimet. Agi jinglong di jonga kumni kumbang along. Ide jing kersan jing kerku ke blessing ke jong imahe alpa. Iba flying kumde kublesibun ya gitu kintin mat pang di jong pi ya jing syakri nagalyang jong hing kesar. Persang ban syakri. Ado kepor, boy dan don pa, mentar. Di persangi ban syakri yang pedang gijin duna di bawah. Kejukran na kepor sa kepor. Gijin persang ban syakri kumunong ikmat. Au hagi sansinan di balalay. Nila persang. Bat hi di paipa na ay yang di kersan. Ni job yang ada di kesana. Ada. Bagi skam pindom ino pindon rengkat manai mesim manginangla aban penurlong. Om tang ya ke college untuk sengi dan hang ni kam keren ya kan. Manang pen kiu ke school. Om tang hang ni lah ga dei hom kon ban kersan ni ke school hom kon ban kersan ni ke school ha seken lan hang pot hau ha maulong ha lakhar ha dokha ha umrang lani siya marmay, lani siya area plasya, siya sonong bri, siya marangar, siya sokway, siya nongkra, nongdo, kalin sundong. Kadang sibun kalukor, kalukor kabakya, bakit. Ba't igay scam, ba't igay dandan ka kijong pi, nalor ka puli, ka puti, bagi nangla, ban penting na susu, bagi way jilat jingiram, bagi nangla, panora, namta kijong mentoy jong pi, kipay. Isok kemen nak kementang gidong than gibi gidongi menin gidang hadin ka invitation kepada kalian jonga ngalat ho nadu ke stem hajar arpu we arpu ar ngalat ho spoko ministry jonga textile nak kementang gidong than jangir dia nak kebenta ba kin ai gijingirap ki bakam tapa isok kemen menin i menteri jonga sorkar peden
ibadi page ya ke textile ba ke railway mun ikam Khanjai iwan dalade hang do hang national ban page ban mi ban ai man siam ni kinong than gi du ban layo ru ban yarap menin ka tu ban ni lagi de ko cement ki cluster ki group kelak mendai lembah gitu dikat ke bagi tu ni kinong Khanjai ki layo kelak mendai gitu yan passbook ka bagi dio discount bertip yang usai buat komentar saya kadang nak komentar jompi ban penek persa ya ka jini tu ya ka rai nong telu kum bersenong dong sayang dia ke iri village ini baru ngisro komen menai kong bandar la keren no ilong tumi i ko kong pensem ta bukan berhan sayang dia kita nak Mar kata pun samla ke bi kini ke kapor akhir tagi jumpi kat sau kat san kan riu kan nyo pas dan terter sedangkan no pun poi lagi 11 12 lagi college patum ta terter ini ki por aksin pareng ki ong kirta ki belum vulnerable ki belum sensitive pathila ban ngok lagi jing syak pensoi tu bun dan mar kata wan ngok ki jing pensoi kan mau bet ya katong bagi kami fa di tunpi diang nak ram ke cha askur sui ke face kit uniform ikut Islam tentang tu wan nom pen le no nak ko bentai jom kani ke so bah ban siu kliang dar ba nyau yu ke jingkir ku ke ban pelayo ng bagi kami ki fa nyau ke jingkir ku go pio ng bagi nom kai di tunpi but siu kliang dar ba tam dar ko pen le tips ni pin pas pa agi exam gi jung phi abukut ng senam kata ga gi jing kmi lenti kinong hikai gi jung phi gi kemen ki kimi gi pa gi jung phi to lut ka kulut diang da garam ga cha bro ba jo resol wan benang kong kon ga kon wai lut tung ba susi tung ba perkhat tu kai ka udah wai lut tung ba dalam penlut la diang garam ga cha mui gersol plek pil tadi nang arca sindang pun cekcok dalam tak kena dengan pedang dengan yang dengan terang kak kantam ini jadi boleh ke berkembang nak mentai mahe doktor Didi Lepang i banda bagi skor in raklem ya kene ke jingkit bok yang nakaliang jungilang baro boleh nang ai ke met ke buat ke bakya le mahe Lepang boleh sibun ya kena ke message supaya thok we sekretari jungi 80 pedang jungi baro ikan tin siar ikan tin rupa ikan kertu kerdok jungi ai ku boleh nya kunju ngai itu man bangalik haying jong fi ngajuan ngam jumes bani kendu i namarba kilong kibala penlong ya nga tomni kumbakalong bat ke ying ke jong i mahe Lepang ke ying ke bangi ju ya thir ya than ban perthan bante om tang na ka banta ka puli ko nam ta kiwi ro ki kam ki babun mder tang ka pan den area no tudu ne hamatan le si kiwi ki taka kiwi ki dong ba ki than idi kundu bani ke iba he itu phone na ka por sa ko wala na ka met ki jungi kala tla ki khosil ki la sa to den re do man sim pedang itu phone ki ong to wan tala so hoy ha ya perkhat ta kata tala jing banyak keren ya kata kata di kijing long gitu, tenamar ketangin bu kijing duai, minang yo ya kemet kebukot kebukya, sampra, isni kirta ke berjerong, banding iskem, dongin duai, bamata kelai sau pulai snem, paha kijing dap, sanpu snem ke golden jubilee, jong kene ke school ru, mai dang don, ban ai ke blessing ke jungi, apa yang jungi, kata ke bangi kuat, ni kipok ke yang, ya mahe. In the